Our programs include many languages. Please log on to our program schedule for more details. suprememastertv.com/schedule. Nos programmes comprennent des émissions en plusieurs langues. Pour de plus amples informations, consultez suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas incluyen muchos idiomas. Por favor, ingrese al horario de nuestros programas para más detalles. suprememastertv.com/schedule รายการของเรามีหลายภาษาโปรดล็อกเข้าไปดูตารางของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม suprememastertv.com/schedule 他二姐这个人很好，很公正啊。我们苗栗真的很好，得到一个乡长这样。Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English, Chinese, and Aulacese, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Aulacese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Радостни поздрави, добросърдечни зрители! Аз съм Гери от Пловдив, от благодатната България. Пожелаваме ви безкрайна небесна милост и благословии! Република България се намира в Югоизточна Европа. Известна е като средище на природни красоти с разнообразни девствени пейзажи, като дълги крайбрежия, златни пясъчни плажове и високи планини. Един от природните паркове има над 60 планински върха, издигащи се на 2500 метра височина с чиста планинска вода, течаща надолу към езерата. България е също така дом на повече от 550 целебни минерални извора, за които се твърди, че имат специални, възстановяващи здравето свойства. Главна религия в България е източното православие, с богата традиция в историята. Много величествени манастири могат да се видят из страната, като Рилският манастир, който е обект на световното наследство на образователната, научна и културна организация на Обединените нации ЮНЕСКО. За нас е удоволствие да споделим с вас поглед към пробуждащата се България. Грижовни зрители, нека вашите дни бъдат изпълнени с щастие и хармония. Повече от 30 години върховният учител Чин Хай озарява нашия свят с божественото си учение. Като един напълно просветлен учител, тя предава метода за медитация Куан Ин на онези, които желаят незабавно да открият божествената природа в себе си и за един живот да постигнат вечно освобождение от кръга на преражданията. Методът Куан Ин се е практикувал от всички просветлени учители, като Буда,
Исус Христос, пророка Мохамед, мир на душата му, Гуру Нанак и много други. Тя подчертава, че ако винаги помним Бог, служим безкористно на другите и следваме законите на Вселената, ще постигнем най-висшия си потенциал като хора и наистина ще разберем своята цел на Земята. Върховният учител Чин Хай е изключителен жив пример на състрадание и редовно изпраща материална и финансова помощ, както и любовта си на бежанците, бездомните, пострадалите от природни бедствия и други нуждаещи се от помощ. Върховният учител Чин Хай е дълбоко благодарна на многообичния Бог за финансовата помощ, утеха и подкрепа на страдащите и нуждаещите се и за всяка добра кауза през годините, като скромен проводник на неговото или нейното състрадание и любов към безценните му деца. През 2006 тя получава наградата за мир Гуси, смятана за Нобеловата награда за мир на изтока, и е удостоявана през годините с множество други награди и почести за изключителната си благотворителна и хуманитарна дейност. Истински глас за защита на красивите ни приятели животните, тя насърчава мирното и любящо хранене на растителна основа и предрича, наред с пробуждането на човечеството за светостта на всички форми на живот, един мирен и славен изцяло вегански свят, в който животни и хора живеят в блаженна хармония. Инициативите за разпространяване на веганската тенденция са разнообразни и включват раздаване на флаера "Алтернативен начин на живот", международната верига вегански ресторанти Loving Hut, Supreme Master Television, както и редовни обръщения към влиятелни лидери на правителствата и медиите и участия в телевизионни конференции за климатичните промени, доколко сме осъзнати за тях. Усилията ѝ имат огромно влияние върху глобалното осъзнаване за начина на живот, който е в хармония с животните и как това доброжелателно съществуване може да донесе дълготраен мир сред народите и да спаси планетата ни от климатичните промени. През годините върховният учител Чин Хай е пътувала по целия свят, от Америките до Африка, от Европа до Океания и изнесла стотици лекции пред обществото и пред учениците си на разнообразни духовни теми. Днес сме благословени да представим една от тези проникновени лекции, озаглавена "Най-доброто средство за защита на душите", част 2 от 5, в Между учителя и учениците, изнесена на китайски на 27 октомври 2017 в Сихо, Тайван, известен още и като Формоза. 对不起，我站在一边就好了，因为不然他们后面看不到了。我刚才说我们上长很好嘛，那有来看，为了怎么送葬的事情有来看师父了。大陆的同修刚往生嘛，所以我会请和尚超度了，然后在他那个宾馆那边也有别的和尚超度 ，OK？ 我们这边我们自己和尚超度，台湾跟大陆合在一起超度，懂吗？我们弄一个牌位，你们过去磕一个头，走过去的话 ，OK？ 然后谁要坐在他牌位旁边都可以坐，给他灵魂高兴，知道了？谁要坐可以，不要也没关系啊，就不要齐了啊 ，OK？ 那个乡长害怕我迷路了，因为我常常回来，每次回来都迷路了，然后坐计程车，有一些运气好，计程车就认识，运气不好，我就做个问路啊，就可以回来了。就有一次三四点早上了，就找不到路，因为这个计程车刚出炉的，就不懂这个台湾路那么多，所以我们绕来绕去很久。这3点了，还有一个这个房子啊，他开灯很亮啊，就进来问路了。那个人很慷慨，客家人啊，这边都是客家人，非常好的。你买东西给他买东西，你多给1毛钱他不拿了。一定要还给你，
有一次我看那个老人家卖东西，我就想多供养一点哦，他就不拿，然后我叫司机开很快走了，然后要转弯过来，他还是跟着车子旁边把我钱都还给我。所以这边村人我们都可以信任的，客家人非常好。我问那个就是客家人嘛，他说啊，我带你们去好了，因为他讲来讲去，我那个计程车他不清楚，所以那个人他就开车带我回来了。客家人的，快到4点了，早上就开车，他妈妈也出来，那个指路就是计程车不懂怎么走。我们这边有西方、东方嘛，这边东边啊。他问我你是要去东边还是西边？那个时候他不认识师傅是谁啦。我旅行的时候更简单了，懂不懂？穿衣服比较不想给人家认字的啊，所以他不知道说你就要去西湖东还是西湖西。我说我没概念了，我就有这个地址，人家写下来给我的。那秘籍的，我就说我去金海武上师那里啦。他说啊，知道了，早讲就知道了啊。那我就带你们去了，就开他自己车带路这样子。3、4点早上，懂吗？当然我有供养他的狗一些钱啊，他不拿了，就说给狗，不是给你，你不能拒绝了。我是很爱狗嘛，我说我爱狗，我家里很多狗，这个分享给你狗啦。我说之后终于就拿了1点而已了，没什么。然后那个乡长啊，听说我迷路好几次了，他就过来。今天刚好为了那个送葬的仪式嘛，然后顺便跟我徒弟交代说，你们要跟政府申请啦。我说我怕政府不准，他说他就是了，他就是政府啦，代表嘛，这边就是他就是政府啊。他说你们要申请，然后我们就看位置 OK 不 OK， 就可以放多那个路标啦。以后计程车不会迷路的。他还是跟我们说放哪里哪里才好的，懂不懂？我根本没概念了。然后我跟他说哦，没关系嘛，我就是一个人而已，反正我不会迷路到哪里了。我就问乡人啊，什么县人啊，村人啊，他们都知道我就是那天因为太晚没有看不到人，大家都睡觉嘛，所以找不到人而已。平常就可以了，任何人都知道的，不是在村就会好远的地方，一路一次问进去，谁都知道了。所以我不会迷到哪里，不要麻烦政府了。他说没关系啦，我听到你常迷路，不好意思，我说因为我一个人而已。大家不会，你看我满家都是人啊，没有人迷路就是不迷路，所以我不怕了，不怕。结果他还是说还是弄路标比较好了啊。以后你们看到金海什么某某了哈，英文跟中文在一起就可以进来了。那个字金海很简单记得嘛，是吗哈？哪一个人都会，哪一个国的都会看到嘛，是吧？OK， 就可以进来了，知道？我意思说这边政府就多好的 ，OK。他很忙啊，从早上忙到晚上，连近几天也忙的。那一天他很晚来啊，就是因为他忙整天怎么人家结婚也找他嘛 ，OK， 老人进驻的也要找他，然后结婚60年在一起也要找他。我说那么多事情了，我们这边谁结婚几百年我们也不管了，反正他们高兴快乐就好了，我也是这样子。好了，他是很忙了就对了，在做乡长是这样，你们不要认为就没事干了，政府也很忙，了解吗？上次我也有跟越南人讲过了，还有大陆顺便讲了，不要什么反对政府，自己修行就好了嘛。哪一个政府都也是为了人民好嘛，现在越来越好了一定越来越好乡长也有说我们这边环保很好，因为他的村他的乡被选成好像台湾最好环保的地方，那太好了，那都是谢谢你们了 ，OK， 你们要好好保持这个地方干净 ，OK， 干净整齐，这样对自己卫生也好 ，OK 哈，不客气，不客气。I have said that the chief of the village is very nice. Yeah, she came because
刚好跟你们说，这边那个人的活很长命的，有几个100岁还继续活，还继续工作的，哎，然后80岁以上还活还健康还工作的就160几个，那不多。不过这边村只有1000人啊，你们是比村人都多的。Sư phụ nói ở đây người ta sống rất là lâu á, có nhiều người, có mấy người 100 tuổi vẫn còn đi đứng còn làm việc như thường á, rồi mấy người mà 80 tuổi trở lên á có 160 mấy người. Mình nghĩ là nó ít, không phải ít đâu, tại cái thôn này nó có 1.000 người á, có trên 1.000 người chút xíu, trên một chút xíu thôi, hiểu chưa? Mình ở đây cái dân chúng ở đây mình còn nhiều hơn cái người ở trong thôn, ở trong làng nữa. Bà làng trưởng bà nói vậy đó, bà nói ở đây dân số nhiều hơn làng của bà. Thì sư phụ nói nhưng mà cũng thuộc làng của bà thôi. Đây dân số của đây là dân số của bà. Bà đó rất là tốt mà rất là bận rộn, hiểu không? Tối ngày hết đi làm đám cưới cho dân thì phải tổ chức mà chạy bộ này kia đó，他们也要弄那种跑步啊，为了健康，鼓励健康等等，很多事情啦。中秋节也要节目啊，过年也要节目bà phải tổ chức những cuộc lễ này kia đó. Rồi người nào cưới hỏi gì cũng phải, bà phải đến dự. Người nào mà vãng sanh bà cũng phải là tới dự. Rồi người nào mà kết hôn với nhau 60 năm, trên 60 năm đó bà cũng phải lại bà cùng chúc này kia cái nọ đó. Sư phụ nghĩ sao mà nhiều chuyện mà bận rộn quá vậy. Ở đây có nhiều người có cần, mình đây đâu có cần đâu. Nếu mà người nào mà kết hôn với nhau hơn 100 năm mình cũng chẳng thèm nói gì. Miễn là hạnh phúc với nhau là ok rồi. Nhưng mà bà rất là bận rộn. Cái chuyện đó là phải làm như vậy đó. Chính phủ thì phải như vậy. Cái bà thôn trưởng làng trưởng bà đến lần đầu tiên bà đến là chị Hai biết là bà rồi. Bác Hai biết liền. Tại vì bà có cái uy nghi của bà nha. Rất là rõ ràng vậy đó. Lại cái chị Hải biết liền bà đó. Tại đi nhiều người đi với nhau một nhóm mà bác Hải biết liền. Chính phủ cũng cực lắm đâu phải vậy đâu, hiểu chưa? Như cái bà làng trưởng tối ngày bà đi từ sớm tới tối, Chúa Nhật bà cũng phải đi làm, thấy không? Ông chồng của bà hồi trước cũng là làng trưởng, làm việc nhiều quá thành ra mất sớm. Bà là quả phụ. 那个乡长的先生以前是他是乡长的，现在继承是他的太太的，懂不懂？以前是他先生是当乡长，因为太操劳，工作太多，所以早日往生了。你看，现在他是果腹的，还接待他先生的以前的工作，不过他做得好好，我看他威仪就很了。一来我就知道好威仪啊，好像一个女王进来一样那种气派啊，是啊，他那个气氛啊。 非常好，他而且这个人很好，很公正啊。我们苗栗真的很好，得到一个乡长这样。然后他就指导我们很多事情怎么弄了，那个路票什么的，他说他以前也没想到啊。我说哪里你想到我们啊？我们就自己照顾自己就好了，你忙死了。不过你这么好，为什么不早一点当乡长啊？他就说你早一点迷路，我就早一点上。Tại sư phụ hỏi bà tốt như vậy ha, tại sao bà không có, tại bà nói không có nghĩ những cái chuyện mà làm những cái bảng cho đường á, chỉ đường á. Bà nói tại bà cũng hồi đó giờ không nghĩ đến á, tại vì cái thôn nhỏ xíu mà đâu có nghĩ đó mà bao nhiêu người tới như vậy, không? Càng ngày càng nhiều á. Hồi xưa chỉ có Chúa Nhật mới đến lần thôi, hay là lâu lâu mình có thiền á mới đến thôi. 以前都是长期什么才多人来嘛，平常都没人，那小村嘛，我没想到，现在才想到弄路标给我们，我就说你不用了，没关系，你忙很忙啊。不过既然你这么好的人，sư phụ nói bà nó rất là tốt bụng, tại sao bà không có làm làng trưởng sớm hơn một chút? Tôi nhờ đấy, bà nói tại sư phụ nếu mà lộn đường á, sớm hơn thì tôi cũng sẽ lên sớm hơn. Yeah.
What did I say about the village chief before? Up to when? Environmentally friendly. I said, you are so good like that. Why haven't you been a village chief earlier? Because he want to make the street sign for us and all that, tell us where to put and all that, tell us what to do. I said, why haven't you been a village chief earlier? You know, she said, if you have been lost earlier, I would have been a village chief earlier. Understand? She did that because I've been lost. I came home and lost many times. But I said, don't worry, all the people in this province, you know, they all know where I live, except me, so don't worry about it. I'm the only one that lost, because look at how many people never lost here. You know, they all came on time and on the spot. Only I am the one who gets lost. Because I thought if I have the address and the taxi driver would know where, but I don't know how the GPS don't work very well. I say, never mind, I don't always get lost, you know. But I said to her, why haven't you become a chief earlier? Because he's so good. She said, because you haven't been lost earlier. You know, lost the way. Yeah. And I said to them that the government have the government problem, you see. She wants us to make this street sign, yeah. And I said, will the government allow that, you know? Because I haven't done that up to now, you know. Will the government allow us to do that? She said, I am the government. Yeah. Yes, she is, you know. She's representative of the government of Taiwan here, and she does all that. She told us what to do, how to apply and do what, and then we can do it, okay? After they check out the spot to see if it's not a hindering to the public or any transportation or the movement of the public in any kind, yes. I said, oh, I forgot, sorry, because we are so friendly. I forgot that you are the representative of the government, sorry. Choki, she's very humorous, you know, very good woman, and it seemed like I know her a very long time, you know, even though I seen her only second time. Well, we hit it right away, you know, and she had some food with us, and she even bring me some of this quick fix protein. She told me, one time morning, one time evening, and just like me, very fit. She said that's what she does, because when she doesn't have time to eat, I said, I don't even have time. I forgot they buy me a lot of vitamin, but sometime I remember, 3-4 days I remember, or someday I don't remember for a week or something. Only when I feel very tired, then I remember, there's something there, you know, for a quick fix. I said to her, right now, I'm just taking care of myself, very easy. She said, you have to eat this and that. I said, oh, when you're here, because of your marriage, I can eat some good food. You know, spring rolls and Vietnamese spring roll and Chinese, this kind of, I don't know, look like chapatis, but very tasty. They put some condiments in it, you know? I said, because of your marriage, I can eat this at home myself because I'm busy. I just cook brown rice and eat with sesame powder. Sesame powder, easy to buy. They sell it here, downstairs, here in the mountain, you know, where you live here, yeah? And then brown rice, simple, you know. You just soak it 2 hours or overnight, and then you just put in the electric cooker. Oh, nowadays, we are better than king. Yeah. The king have to wait for the people to blow in the fire and smoking all over the palace, and then in order to have some food, yeah? And by the time the food comes, it's cold. You see, they have to transport from the kitchen to the king chamber, and it's cold already. Number one,
is a second-hand food. You know why? You don't have to taste it first to see if any poison. Yeah, he eat first and the king eat second. Who like to eat the leftover from your servants? But he has to, you see? So nowadays, if the king is still here, he just cook by himself. Yeah, we just buy a electric cooker for him and some electric stove if he wants it, everything electricity. And then you just push a button, and then half an hour later, you have your meal ready, yeah? And even sesame powder, they made it for you ready already. And the salt, you don't have to squeeze it, it's already become powder. And you just mix a little bit together. And then if you still feel a little unsatisfied, there are a lot of fruit, you see? Brown rice, sesame fruit. Oh, I feel like I'm the king of my own territory. So simple, yeah? And you have everything you need. You don't even need fruit. If you have it, you have. If you don't, it's okay. Actually, if we are well, you know, we eat anything and we're happy. Yeah, okay? But she's very worried about my health and, you know, all that stuff. She even bought me some of this super stir food, you know. You just pour hot water in it, stir it. And she even tell me how to stir it because there's some clump. And oh, God. I said, okay, Mama, thank you, Mama. Очарователни зрители, благодарим ви, че бяхте с нас за днешното ни предаване «Най-доброто средство за защита на душите» час 2 от 5 между учителя и учениците. Моля, останете с Supreme Master Television за още позитивни предавания. Следва есеите «Живата веганска храна» като част от пътя им към Бог. Интервю с равин доктор Габриел Казанс, час 2 от 2. В предаването Слова на мъдростта, веднага след важните новини. Бъдете винаги напътствани от божествената мъдрост. May always be guided by divine wisdom. For more details and to check out our schedule for language availability, please visit suprememastertv.com/BMD and suprememastertv.com/schedule. Pour plus d'informations et pour consulter le programme des langues disponibles, visitez suprememastertv.com/BMD et suprememastertv.com/schedule. Para más detalles y consultar nuestro horario para la disponibilidad de idiomas, por favor visite suprememastertv.com/BMD y suprememastertv.com/schedule. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อตรวจสอบตารางของเราในภาษาต่างๆที่มีให้กรุณาเยี่ยมชม suprememastertv.com/BMD และ suprememastertv.com/schedule